Hi, hangkai tini kai ani ro. Hello guys, so bahai tong main narok khakhayon narok jotono kaham tong na hene channel ko tal phai ke subscribe khai all of select khai nani hake bahai rok sung tini ni video ni bising tu sung sai malai nai by Nilima ni success life story no tei phaidi hingkai bahai rok video no bisi kol khaya kare video ni bakago sung thanglayano phaidi hingkai bahai rok sung poila no sai manai by Nilima pufru YouTube join khaika hingke 2019 ni 15 तारिख फेब्रुवारी वो फर्स्ट यूट्यूब जॉइन किया आबन पर जों साइमनाय फर्स्ट वीडियो अपलोड किया बेरायमानि पाराव 2021 नि जून 23 वो अपलोड किया हाके बो आबन पर जोंनो मोसाइरक फुनुका तै जोंनो वाक बाहान साइ फुनुका तै टक बाहान साइ फुनुका तै फन बाहान रक साइ फुनुका abon pore bini omo hai video rok no nogai tirprani kwbangma roaster rok bono roast video khlaika tei korok lifestyle video rok swnamjaka tei prank call rok khlaijaka tei bini reaction video rok swnamjak mane bagai haike bini subscriber bo truk kusuk saka kasanani naka edi hinke bayarok जों saimalayana by Nilima ni YouTube video swnamthani tei bono sabu suba hangke bongni nogni bini dara tei bini bai tei bini ama song bini video swnamthani subao ke bayarok by Nilima ni kaisa music video bo release ongjak tong haike o music video no banaide haike o music video ni link description o rajak tongo haike khakhlayo norok mo video no chajaknai hene haike bayarok video no poilani hoite paithak jora naitoma bagai belai ke hambai video no chajakhe like khedi comment khedi tei share khaina tapogai haike bayarok keba no Instagram tei Facebook o follow khaina musang hangkai Instagram tei Facebook ni link description o rajak tongo haike bayarok o video ni like target wngkha 300 ta khakhlayo norok supung rwana hene haike bayarok जों jesa jaga samung khlaina pano जों sak na lathia khlaina nangnai haike obo haike se nungni live success manai haike video no pulane hoite paithak jora naitoma bagai toisa hambai so bye haino hai next video malai phnai so jotono kaham korang tongdei